sad moram najavim čovjeka koga bi najradije da ne najavim, dosadio i sebi i drugima. Rođenih je u 1966. Objavio se dalje iz 1997. Grad Lepotica 1997. Učestvuje u knjizi u troknjižju pesničkog bratstva. Nažalost, Blagoje Raković. Samo ću ja večeras čitati pesme Dragana Tanaskovića. Pesma je Pariz Bukurešt. Evo, sedim za stolom osuđen da mislim na tebe, koja si možda u Parizu, ili na tebe koja si možda u Bukureštu. Zar je to sve? Slušati muziku, pušiti i biti dobar kao 40 učenika. Gde su sad sve vile sveta koje želim da prorade kao Elise, jer jednostavno mi se leti. Ali New York mi spušta slušalicu. Toulouse to čini na fini način, a Tina ćuti. Raspeće u malom pravoslavnom molitveniku traži molitve. Jutarnje traži u noću smisla. Međutim, ljubavnici nisu u stanju da napuste velike gradove, a i vazduh na selu nije baš sigurno da će im prijati. Zato budi miran i pitaj se šta ćeš kada se završi tvoje dugotrajno trpljenje. Najbolje je da bude onako kako te savjetuje molitva. Pusti da Duh sad upravlja tvojim srcem kao vladar i od njega primaj uputstvo. Preobraženje 95. Cveće je bolje od ljudi, zato umjesto žene treba imati kaktus i držati u kući pa pričati o politici ili o koralnim sprudovima u Tihom okeanu. Zašto skakači uvijek uglavnom obaraju letvu? Nikakav rođendan, nikakvo slavlje, nigde da skloniš glavu od đavolje kuzice, kablovske televizije. Neko autobusom u St. Andreju, neko Mercedesom u manastir Ćelije ne zovu, a pitaju kako ti je majka, da me što pre zaborave. Na preobraženje, o, gdje si ti, Gospode? Da li u maslinovoj grančici donetoj sa Svete Gore? Uvek ću voleti, rekla je, dok Desanka igra bingo tombole. Gde ću sutra uveče? Šta da radim danas popodne? Sam sam, Gospode. A praznik je veliki, preobraženje. Pijanstvo. Koliko li sada ima sati na časovniku Gospoda našeg Isusa Hrista? Koliko vrsta osmeha? Koliko vrsta suza? Vetrovi koji nas lome i vetrovi koji nas dižu, a proleće je u provinciji. Da li izaći iz kuće ili ostati u svetu bez boja? O, zaludni dani! O, propale noći! Uključi televizor i on radi umjesto tebe. Potrebiš pomoranđu i ona te osveži umjesto žene. Nikome potreban. Malaksa od strasti, malaksa od čežnje. Dok dani tutnje kad ljubav od tebe odlazi, sabornost crkve, a manastir svetnje. A čini se da je sve bilo bolje. U mladosti kada hoda smo u ulicama bitki, jer voleo sam njenu smelost, njeno telo, i ko bi rekao da će me osedlati, bežati u podmukle snove. Ako si tužan i usamljen, ne boj se, pozovi me, kaže brazilska pevačica. U nekoliko minuta posle ponoći, ali ti nisi dovoljno pijan, pa da stvarno i učiniš tako nešto, bez se okrećeš poznatim očima za koje si jedino siguran da pamte sve tvoje promašaje, tražeći odgovor
šta će mi doneti u moje nemoći, oj živote. Gorštak u Megalopolisu. Niti ovaj asfalt ko ono kamenje, niti ovaj konjak kao dedina rakija, ni zavičajna brda me posjeća tek pas ovčar. Koga uz tesne garsonjere izvodi među bolesno drveće, nijedan film se sa repertoara ne može da dočara predele dostojne moje pažnje. Daleko je Valan, daleko su čamci sa Volge. Možda ću ja jednoga dana kao Arhimandic Sofronije plakati gorko po kelijama Atonske gore, jer delim sudbinu jednog naroda kome su dragi i oružje i cveće, koji je podjednako zagledan u zlato Aljaske i u raspeće. Pitam se zato kome da uputim prozbe, da li Odbergom Raspu ili onom drugom bratu koji je hraneći golubove promenio život svake metropole ove planete, ne znam da li da sledim nauku ili suze. Ne bi se i ja jednoga dana zasario u podnožju te stene sa koje ću moći da vidim barem svoje pretke koji su lutali pogodima Vizantije i starca Siluana, kako ih sačekuje raširenih ruku i raspletene kose.